العقل فرفارس ملل تولى حبس غسل عقلي فرفار يمسك كل وجه رسم لي صار يمسك كل وجه رسم لي صار تجري تكسي وحال عرق ناس يمسك جيني مسكيغ باسمي ما يحتبع يغنفر غير السر ساكن في المعقولة الدخار سيخة سعيد سيدولة كذا ويسير يسمع من سوف يغايل سيغي الساعة خمس يشتغل تسكتير والنقص في اللمبة تسكتير والنقص في اللمبة اسمكني توسير نغير غولي وين ودا يوثاب كبرت بقولي ما ينوي يغلي سوسي ميتي كيفي سولاب سيتي سولا حسب غورت بودي بسنيا الجزر ما يدبري بس نحب عشري السماء يوني العتب ياكل مطلع يوني العتب ياكل مطلع
صباغ يا سيد صرف مسا وصدير ونحلو وجوه الجهان يناجم الوياس يسلم زغد المحال يتراجو سيسي توقس ويصالي بين الحب رجل القاعة مع السويق صنح دربني أنا فيه وحدي متجن غاسسو أنا فيه وحدي متجن غاسسو قلبي وحدي مكان غاسس يا حولي من جوري جناحك سنان يتروي صغير بكبير وتيسان وسنان روح تفصيل بتقام صدير ألاقي الجواني من أقل قدامك عيغديني تركا معجيب عيغديني تركا يغولا ساتمك ميتة والي بدوشي غولا شيكا عيغديني تركا معجيب عيغديني تركا يغولا ساتمك ميتة والي بدوشي غولا شيكا أمسكم الصغير امسي ولدت أمسكم الصغير امسي ولدت كنت زيد الورد الجمال وحيولي سمك نوض تسابي فيما ينام يبغى الخطر
كتير بعد غفلة الكرمة وحيولي سلك لوغي تسابيوان كيما ينافي دغال خاطري يسكت يسعد غفلة الفرحة فرجو بسير أكتب جاتوني الفرحة فرجو بسير أكتب جاتوني عليك فوق اللومة يا لا فصصت سويد وثاب فصصت سويد وثاب غرق لي جرحه الجرح يسعي ثمن لو كان ذلف شيء دماغ لو كان ذلف شيء دماغ مثل روح ضعيف نغار لو جهزت سلن مدن زيغ كمي سهلي ثنغار زيغ كمي سهلي ثنغار ويني ثم غلط سعيد صالح يرولن إميرات شهات روحها إميرات شهات روحها فطنت سرساب دوس وتثبت فيوان أثغب ثباتي والفارق مطوح ولا الفرحي والرضا سلوح أثغب ثباتي والفارق مطوح ولا الفرحي والرضا سلوح سيسيري صداغي وعزيز روح سيسيري صداغي وعزيز روح السيولة يشمت شمايد السلام صاحب لي سولف العقل وينفع السيولة يشمت شمايد السلام صاحب لي سولف العقل وينفع الدنيا تصعد في خاف وصرع تغدى فادي تبتدي مطروح ولاد الفرحي والريضة سلوح تغدى فادي تبتدي مطروح ولاد
روحي ودري غسل روحي سيسيري صداقي ولي وعزيز الروح سيسيري صداقي ولي وعزيز الروح شاوزي الزمن يشمي تركم على فريم والجاتون شاوزي الزمن يشمي تركم على فريم والجاتون وديروا السيران الفارس فرهم وديروا السيران الفارس فرهم وغزاتي وكذلك نروح ولاد الفرحي والرياضة السجوح غزاتي وكذلك نروح ولاد الفرحي والرياضة السجوح سيسيري صداقي ولي وعزيز الروح سيسيري صداقي ولي وعزيز الروح يومي قد يكون بوسيلة أرجي قد يقال سخنتي لله يومي قد يكون بوسيلة أرجي قد يقال سخنتي لله ويا شطر وكان يجند بصيام أولا مجد شطر وكان يجند بصيام أرتفتي كادب مطروح ولاد الفرحي والرضا سجوح أرتفتي كادب مطروح ولاد الفرحي والرضا سجوح سيسيري صداقي ولي وعزيز الروح سيسيري صداقي ولي استمر يبغض برد مشوار سهل إذ مدينة سبحان خسر سواليا برد مشوار سهل إذ مدينة سبحان خسر سواليا إذ نقطع جوني بغلي وغليق إذ نقطع جوني بغلي وغليق أشوى ويسجوى لا تورسو لا إلا وسلام فرحة تعطوا الناس فرحة لا إلا وسلام الشمس لا إلا إلا وسلام فرحة تعطوا الناس فرحة لا إلا وسلام الشمس
سلم مثل سكر يومي نفسه في غيث يومي نفسه في غيث سجابني الانسجام سكر يوغد الراس قلبك سعيد يوغد الراس قلبك سعيد سلمتم بالفغان سكر يومي نفسه في غيث سجابني الانسجام سكر يوغد الراس قلبك سعيد أمشي في رسمها نسلك يا ربي سراي المجد سلمنا يولد سلام البحر السلام يجيب لنا ذلك يا سلمة حملها لما ازداد الرجاء يقضي على نجم الشرطة لما ازداد الرجاء يقضي على نجم الشرطة لما ازداد الرجاء يقضي على نجم الشرطة يسكتني غايلي يسكتني غايلي اغسل بدني أمكني تجريدا أمكني تجريدا شجيد السبال مخيم شجيد السبال مخيم يقرأ الوالي في الهمات تقليد وسرام في الهمات تقليد وسرام هذيك جاي وليوي يا عقلي وين تسنى يوم سيدي سوى الثين والتيكا نفسي شرغي ضربي كني على حبيبي وكني غالي كذا استغلوني في حبيبي وسببني الموت ونقطر السلسلة أجمل شري علي وغندك السلسلة
كنت ترغب وني وساسولي بسيسي من عام بسيسي من عام وشراب الراي وسيل الراي سوسي واكل جدا سوسي واكل جدا وكبر سال فرحي وكان حبيبي وكربي وكبر سال فرحي وكان حبيبي وكربي يوم سيدي سوغد ينور تايا وسي شغيراني اني قد حبيت ميراني كبابا ميراني كبابا سبلوني يا حبيبتي وسكوت لي الله سلام اكلت جنب العين وبردك وجنا سادون نصر الوادي سلام نقضي حبيبي ذاكي بعدوني وذاكي بعدوني صعلك سنودنا أمشانا نغامتك والسادة سمع أقولك الجايو أمشانا نغامتك والسادة سمع أقولك الجايو يوم سيدي سوغ ينور تايا وسي شغيراني يا حبيبي ميراني كبابا ميراني كبابا سلوني يا حبيبي وسلوني نموت سايسلام أجلاد جند العين وغلبي والكنا ساتر Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes rebelles, les ondes de Radio Canu, l'émission Berbère sans frontières. أزول في اللون أنصف يسون تذول تنون ثمزغة نبلا ثلث قبل إذن غي ثغزي تدويلت بوساقي ذي قواهيل ذي نسين يحرشن حرش ويسين أدن مسلاي أتصف تمغران ديدين دورثي إديثدون un gala de solidarité en faveur de Belkher Mohandekli au palais de la mutualité à Gutière, donc avec un programme très très riche. À partir de 19h, il y aura projection du film Assarouf, suivi d'un grand gala avec Arzqi Moussaoui, Younes Boudawed, Mazen Aqveli, Yakou Sabira et Hamouda. Venez toutes et tous nombreux et nombreuses pour aider un grand chanteur, Belkher Mohamed Akli, donc samedi prochain à partir de 19h. Une soirée organisée par l'association culturelle kabyle Thamous à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme.
بدوني بتشمينا يصطار شمينا بدوني بتشمينا يصطار باين بصدق القبل بسنغود ودك عشقا باين بصدق القبل بسنغود ودك عشقا إلا 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 ولدي المثل إلا 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 قرن حب الاسفل يدك ميت سوء راتبي مثل العقل إلا 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 ولدي المثل إلا 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 قرن حب الاسفل سوء راتبي ويغدر العقل سمحنا لقيتوريا سمحوا سمحوا سمحنا لقيتوريا ونسيت الناس حلفوا لي يسمحوا لي نسيت الناس حلفوا لي يسمحوا لي إلا 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 ولدي المثل إلا 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 أنا نحب الأسفل بيدك كاين الصوت الراتب ويغدر العقل إلا 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 ولدي المثل إلا إلا أنا نحب الأسفل ويغدر العقل
نشكر في سلاتي عيش الحنت ماري في دقيق السلام انت عيوني ضقت كاسلام التصويراتي تسوي نبذي محارن عيش حد ثماري وانتي ذاك جلسة نشكر في سلاتي نبذي محارن عيش حد ثماري وانتي ذاك جلسة هي عيوني أغلب تشيلس لا في سمعتي
زيني فاسنا وانت سلسل وانت شباح À l'occasion de la journée internationale de la femme, l'association culturelle kabyle Tamours organise un événement au profit du grand chanteur Belkhir Mohamed. Asri Moussaoui, Younes Boudawad, Razian Akbaidi, Samira Aïd Hamouda, Mohamed Inas et la projection du film kabyle Azalouf et beaucoup d'autres surprises vous attendent sur place. La journée internationale de la femme, c'est au palais de la mutualité, à place Antonin Gittard, 69 003, Lyon, Détroit Duke. Infoline 06 95 89 23 39 06 67 70 11 79. Samedi 10 mars 2018 pour être solidaire auprès de notre artiste Belkhir Mohamed. À l'occasion de la journée de la femme, l'association culturelle kabyle Tamours organise un événement au profit du grand chanteur Belkhir Mohamed. Asri Moussaoui, Younes Boudawad, Razian Akbaidi, Samira Aïd Hamouda, Mohamed Inas et la projection du film kabyle Azalouf et beaucoup d'autres surprises vous attendent sur place. La journée internationale de la femme, c'est au palais de la mutualité, à place Antonin Gittard, 69 003, Lyon, Détroit Duke. Infoline 06 95 89 23 39 06 67 70 11 79. Samedi 10 mars 2018 pour être solidaire auprès de notre artiste Belkhir Mohamed. À l'occasion de la journée internationale de la femme, l'association culturelle kabyle Tamours organise un événement au profit du grand chanteur Belkhir Mohamed. Asri Moussaoui, Younes Boudawad, Razian Akbaidi, Samira Aïd Hamouda, Mohamed Inas et la projection du film kabyle Azalouf et beaucoup d'autres surprises vous attendent sur place. La journée internationale de la femme, c'est au palais de la mutualité, à place Antonin Gittard, 69 003, Lyon, Détroit Duke. Infoline 06 95 89 23 39 06 67 70 11 79. Samedi 10 mars 2018 pour être solidaire auprès de notre artiste Belkhir Mohamed. السبع فوتي الساس عقل خالة بريدي وابردي يكرهني من فلاكة فناناك يحسرك الوالي والي سيخ فيك عيب ولا غير عيب ولا عربي تجيضة وحدي هي 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 سيخ فيك عيب ولا غير عيب ولا عربي تجيضة وحدي هي هي هي
عفاسان ويروحوا كيسكين الراس ميكس حتى يروح على فولين الصفاد الصفاد عفا شعبو في دوك كرسي شبحو سوميس تقولي ورثيت سفحات ورثيت سفحات يسلعو ديبران مسمسيخ الخياليس سوى مطيلان عبدالان يسلعو ديبران مسمسيخ الخياليس سوى مطيلان عبدالان لا 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 الحار بابا لا يسمع في ناس صغير الضربة والفضول أسميرك طلع أساس نتمصرع كل ناس نقول إذا الحباب لا تقول لا تقول مكسورة ثلاثة على أساس مش في الناس يعني أصدق لا تقول تطلع تقول العسلامة يا بابور عسوي نور أوي ليل الويحة الويحة سلامي كوسنا أوي سلامنا السيوغيت أوي ثبي غريب غريب نسيت بير الصور اللي لغور طواري اللي سابت الدم نسيت بير الصور اللي لغور طواري اللي سابت الدم لا 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 الفيرس نقدر سلاك ولا حب عايم مقرب يشيش الموجع في اللي ومتصر يسر النار النور بحد السيار نسكيلك عيوني وذكرت ربي غادي ضحاك على السلسكار السلمية السلمية يا قلال السبع وفي الساس عقل خالة بليدي ما كرهني مدن لك أهدنا نابك راس الوادي وسط الوادي سيف في كايف كلها عيني كلها رميت الجيرة وحديدي سيف في كايف كلها عيني كلها رميت الجيرة وحديدي لا يا لا يا لا 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 يا لا لا
عندك ناوي يسفرون يسنن ذالون يوزنني مسلايون ويزرع كراتي تحتون فلساسي بنون سلوزن الفطر لايون وفي غش وعرس زمان مغفوم بعد أسنى الأضرابين وفي غش وعرس زمان مغفوم بعد أسنى الأضرابين عندك ناوي يسفرون عندك ناوي يسفرون عندك ناوي يسفرون يسمعنا عندك ناوي يسفرون عندك ناوي يسفرون عندك ناوي يسفرون يسمعنا اسمي اللمي ذاك شفان هضر نص الميزان ولا ولد يسلقني عار ربي سني فكان الفهم يصحن سفر في الطبيعة سيكي سفراسي مولا متشي ذويكا وين الدار الشريعة سيكي سفراسي مولا متشي ذويكا وين الدار الشريعة عندك ناوي يسفرون عندك ناوي يسفرون عندك ناوي يسفرون الصيغ الجنان كم دوار ذكرت ونصر أماني سدي سماضن فرحة يتوجكي نور تحشيش العطر الصفات مخالة أماني سدي سماضن فرحة يتوجكي نور تحشيش العطر الصفات مخالفة يقول مسيب وجنبر عبروا رسل شهر يسوي سيفراوي يقول مسيب وجنبر عبروا رسل شهر يسوي سيفراوي عندك ناوي À l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'association culturelle kabyle Tamours organise un événement au profit du grand chanteur Belkhir Mahnaki. Asri Moussaoui, Younes Boudawad, Marciana Qbaili, Samira Aïd Hamouda, Mohamed Inas et la projection du film kabyle Assalouf et beaucoup d'autres surprises vous attendent sur place. Journée internationale de la femme sur le palais de la mutualité à place Antonin Gita, 69 003, Lyon, Détroit Dieu. Infoline 06 95 89 23 39 06 67 70 11 79. Samedi 10 mars 2018 pour être solidaire auprès de notre artiste Belkhir Mahnaki. On n'en parlera que de ça dans la deuxième partie de l'émission. Mais avant cela, on va dire à tout le monde bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sûr les ondes rebelles, les ondes de Radio Canu. Bonsoir à Dalil. Azul Ali, bonsoir à toutes et tous. Azul Yalioun, Yalious, Yalhama, Azul ce matin, Sophie Swan. Voilà. Donc, on va attaquer la première partie de notre émission à ne pas rater. Tout à fait, une émission qui se déroule, on va dire, en deux étapes, mais on essaie aussi de faire intervenir nos amis à Marseille, également un artiste qui sera de la partie samedi prochain pour dire la solidarité au Palais de la Mutualité dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Mais tout d'abord, on a un invité qu'on va présenter, M. Maurice Braun, qui est avec nous pour la première fois ici sur Radio Canu. Il est psychanalyste, praticien de neurofeedback, diplômé en modifiabilité cognitive de l'Institut Dr Feuerstein, si je ne me trompe pas. Et il est également diplômé du séminaire juif de France. Vous êtes également rabbin. Donc on en parle un petit peu tout à l'heure, parce que vous avez un petit peu cette casquette
Ça commence bien. J'ai fait un jeu de mots, voilà. Donc, on en a eu sur la tête d'ailleurs. Voilà, M. Maurice Braun, qui sera avec nous pour nous parler du neurofeedback. C'est une technique qui s'adresse, je lis tout simplement la brochure, qui s'adresse à tous ceux qui recherchent un mieux-être et qui est faite pour justement guérir certaines maladies, certains troubles comme le stress, les troubles de la mémoire, les migraines, les insomnies, les phobies, les acouphènes, les addictions, le manque de confiance en soi, etc. etc. Je ne vais pas tout déballer. En tout cas, le neurofeedback, c'est une technique moderne pour justement permettre au cerveau de se réguler lui-même et comme vous l'avez aussi bien dit, d'optimiser son potentiel. Bonjour, monsieur Braun, Zulfelak. Je veux dire bonjour Bonsoir à vous, très heureux d'être dans votre studio. Bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci, c'était quand même un plaisir pour moi de venir. Alors, vous êtes notre premier invité depuis pas mal de temps à Lille, donc ça nous fait plaisir. Oui, en face, on avait tout le temps des hommes politiques, ça change. Ouais, peut-être qu'il va nous faire un peu de politique. On va voir tout à l'heure avec lui, hein, parce qu'il a l'air d'avoir pas mal de surprises avec lui. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, voilà, on va commencer pour parler un petit peu de neurofeedback, tout simplement. Déjà, j'aimerais parler avec vous de votre parcours professionnel. Vous êtes psychanalyste. Comment vous êtes arrivé à devenir psychanalyste, votre chemin professionnel, et qu'est-ce qui vous a emmené à traiter, à suivre tout simplement ce cursus Alors, évidemment, je ne vais pas vous déballer exactement maintenant dans les détails ce que j'ai fait depuis plus de 50 ans. Ce serait trop long, inutile. Je suis arrivé à la psychanalyse parce que l'autre était important pour moi. J'ai commencé il y a très très longtemps en tant qu'enseignant. Et j'étais pendant quasiment 20 ans enseignant pour que les autres deviennent, pour qu'ils existent. Vous êtes enseignant, Alors, j'étais enseignant en théologie juive. Et donc, j'ai enseigné à Nice, à Paris, à Lyon, essentiellement avec la communauté israélite de Neuilly-sur-Seine. Ça m'a énormément apporté. Alors, je continue à enseigner avec la communauté israélite de Neuilly. Et je me suis rendu compte, depuis très longtemps, j'avais donc ce vieux rêve de faire tout ce qu'il faut pour faire exister les gens. Faire exister les gens, ça veut dire les révéler à eux-mêmes, révéler leurs capacités. C'est un chemin qui est très très difficile, en fait, et j'ai fait plusieurs rencontres qui m'ont permis d'aboutir d'arriver à la psychanalyse il y a plus de 20 ans maintenant. La psychanalyse, c'est la connaissance de son histoire. Et quand une personne connaît son histoire, alors les conséquences de cette connaissance de son histoire sont thérapeutiques. Au début, ce n'est pas une thérapie. Au début, ce n'est pas pour guérir. Ça commence par la connaissance de soi-même. Si vous voulez, quand une pomme prend conscience qu'elle est tombée d'un pommier, alors elle va déjà beaucoup mieux. Mais tant qu'elle se prenait pour une poire, ça ne pouvait pas fonctionner. Or, on ne se connaît pas. Les gens ne se connaissent pas. Regardez-vous vous-même. On a du mal à se connaître vraiment qui on est, quelles sont les forces qu'on a en nous-mêmes. D'où est-ce qu'on vient? Pour savoir d'où on vient, il faut regarder son arbre. On parle d'arbre généalogique. Savoir vraiment quelle est son histoire. Quand on connaît son histoire, alors nos problèmes, quels qu'ils soient, problèmes moraux, mentaux, physiques, ne sont que la conséquence de notre histoire. Quand cette histoire est très claire, on arrive à s'en sortir. Après un certain temps, la psychanalyse dure longtemps. Ça dure un certain temps. Ça dure en tout cas plusieurs années. Et au bout d'un moment, la connaissance de son histoire fait qu'on arrive à passer au-dessus
de ces problèmes. Justement, M. Brown, donc là, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, il y a peut-être beaucoup de pathologies pour le problème l'origine de certaines pathologies vient en fait de la non-connaissance ou la méconnaissance de l'origine de l'être humain. Alors on essaie d'aller à l'origine du problème, à aller voir la cause du problème, mais en vérité, là où souvent on risque de se tromper, c'est de croire que la psychanalyse, c'est aller voir dans le passé. En vérité, c'est pas tellement aller voir dans le passé, c'est regarder dans le passé pour comprendre son présent. Parce que lorsqu'il y a eu un traumatisme, une difficulté familiale, un problème quel qu'il soit dans le passé, ça va se reproduire dans tous nos faits et gestes, en vérité à chaque instant. On est conditionné par son histoire. À partir du moment où on arrive à comprendre exactement de quoi est faite notre histoire, alors on arrive à voir qu'on répète constamment les mêmes gestes, on est emprisonné. Et si on a envie, on n'est pas obligé d'avoir envie. Si on a envie, on arrive à se sortir de cette prison. C'est peut-être ça, le but de la psychanalyse. Alors, M. Brown, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, tout d'abord, où exercez-vous à quel endroit à Lyon? Si vous pouvez nous donner un peu plus d'éléments sur les modalités pratiques, tout simplement. Alors ça, le Canada est dans le 6e. Voilà. Comment on fait aujourd'hui pour s'adresser à vous et aller déjà se renseigner sur le neurofeedback, parce qu'il y a des gens certainement qui sont pas forcément, qui ne connaissent pas forcément la méthode et ce que c'est. Alors, est-ce qu'on peut parler justement de neurofeedback? Est-ce qu'on peut... Évidemment, on peut parler du neurofeedback. La première chose à faire pour les gens qui seraient intéressés à savoir ce qu'est le neurofeedback, c'est d'aller regarder sur Internet. Ça, c'est un réflexe qu'on a assez fréquemment à l'heure actuelle, neurofeedbacklyon.org. Et là-bas, ils verront plein de choses avec toutes sortes de liens, des réponses à leurs questions. Et puis évidemment, s'ils ont d'autres questions, ils peuvent nous téléphoner. À ce moment-là, ils auront d'autres réponses à leurs questions. Voilà, alors, on va dire aux auditeurs, tout simplement, auditeurs et auditrices, vous pouvez éventuellement participer dès à présent, poser vos questions sur le Skype de la radio, c'est Radio Canu 69, éventuellement sur notre Facebook. Et puis, bien sûr, intervenant alors, vous pourrez discuter directement avec M. Brown. Si vous avez des questions à poser, vous qui avez éventuellement un problème, vous-même ou dans votre entourage. Alors, M. Brown, est-ce que ces séances sont dispensées à tout le monde, jeunes, grands, femmes, hommes, tout le monde? Oui, absolument. Jamais trop tard pour souhaiter aller mieux. Alors, la neurofeedback, comment vous êtes arrivé à vouloir pratiquer cette façon cette nouvelle technique de soins? J'étais déjà thérapeute en psychanalyse et puis un très bon ami bourgeois, également psychanalyste, qui m'a dit « Écoute Maurice, tu devrais regarder un petit peu ce qu'est le neurofeedback. » Parce que le neurofeedback, c'est un truc révolutionnaire. On me présentait des gens qui étaient responsables du neurofeedback en Europe. Évidemment, je l'ai essayé sur moi, je l'ai essayé sur ma famille. Je l'ai complètement bluffé. Les amis ont commencé à regarder de quoi il s'agissait. Et je veux dire, la première expérience que j'ai eue, évidemment, c'est sur moi, il y a déjà pas mal d'années, où j'ai essayé le neurofeedback. J'avais un problème, je prenais un médicament à l'époque qui était indispensable pour ma santé. Le problème, c'est qu'un des effets secondaires de ce médicament était de m'endormir complètement, ce qui n'est jamais pratique, quelle que soit l'activité qu'on fait. Et donc, je m'endormais très souvent. J'ai fait une séance de neurofeedback, je ne m'endormais plus du tout. Alors là, je me suis dit, il faut regarder ça de plus près. Et donc, j'ai regardé de plus près. Et maintenant, en parallèle avec la psychanalyse, je pratique le neurofeedback. Juste David, il a parlé des effets secondaires. Justement, est-ce que ce genre de truc a des effets secondaires? Il n'y a aucun effet secondaire. La pire des choses qui puissent arriver, et vraiment la pire des choses, c'est quelques très légers maux de tête après le travail qui se fait en séance. Alors, toujours, on est un peu fatigué après la séance. C'est normal parce que tout travail
entraîne une fatigue, donc on est un peu fatigué. Et dans le cadre de cette fatigue, il peut y avoir de très très légers maux de tête. C'est la pire des choses qui peut arriver, et c'est dans 10% des cas maximum. Justement, je vais rebondir par rapport à ça, puisqu'il y a le fait de soulever cette chose-là. Quelles sont vos relations avec, on va dire, vos collègues plutôt